Ekitabo ky'Abaleevi eshura ya 26 ebindi biragiro bya Ruhanga. Mutaryekorera ebishushani ebirikuramibwa n'obu kwakuba okwemereza ebishushani ebiizire nari nyomyo, kandi mutaryemereza ibaara eribizirwemu ekishushani omu nsi yanyu okuriinamira, ahabw'okuba ninye Mukama Ruhanga wanyu. Muryaguma murinde Sabato zangye, muhe ekitiinisa omwanya gwangye ogurikwera, ninye Mukama. Emigisha erikuruga omu kworobera Ruhanga. Ko muriguma nimukuratira ebinatiireho, mwahurira ebiragiro byangye, mwabyorobera, ndyaguma mbagwisize enjuru mbunaku bwayo, ensegire omweru n'emiti y'omu Misiri eya n'ebyana. Ihuura ryanyu ryahise omu ishaarura ry'emizabibu, n'ishaarura risi omu ibiba. Muryarya ebyokurya byanyu, muhaagye, mutuure omu nsi yanyu buhoro. Kandi ndyareeta obusingye omu nsi, muryabyama, kandi tihiine orubatiinisa. Ndyamara enyamiishwa mbi omu nsi, narurara teriraba mu nsi yanyu yoona. Muryabinga abazigu banyu, zaarurara zibagwise omu maisho ganyu. 5 omuri imwe baryabinga 100, n'igana omuri imwe baryabinga 10, abazigu banyu baryitwa zaarurara. Ndyabataho omutima, mbaho okuzaara munonga mbakanyise, mpamye endagaano yangye n'imwe. Muryarya ebyokurya ebitwire omu bitara, muhunuure ebikuru, muhunuke ebisya. Ndyata obutaaha bwangye ahagati yanyu, omutima gwangye tiguribatamwa. Ndyagyendera omuri imwe, mbe Ruhanga wanyu, nimwe mube abantu bangye. Ninye Mukama Ruhanga wanyu owabiihire omu nsi ya Misiri, ngu mureke kuba abahuuku baabo, naabiihaho emigambo eyabiire yabiinikire, naabagyendesa bwemi. Ebifubiro by'okutoorobera Ruhanga. Ko muryanga kumpurira, kandi mutayorobera ebyo biragiro byona, ko murigayo ebinatiireho, emitima yanyu yayangira kimwe emigyenzo eyinatiireho, kyabareetera kutoorobera biragiro byangye byona, kureka mwite endagaano yangye, nanye ndyabagira nti, ndyabareetera ebirikutiinisa, n'omunywengyerro, n'omushwija ogurikugwisa amaisho omunda, gukareetera amagara okugyenda nigahwerra. Muryabibira busha ahakuba ebimuribiba abazigu banyu baryabirya. Ndyabata omukaso mbarwanise, mubingwe abazigu banyu. Abarikubanga babe nibo babategyeka, muryahunga hatiino babingire. Hoona nabwo ku muryanga kumpurira, ndyayeyongyera kubaha n'emirundi 7 ahabw'ebibi byanyu. Ndyabacwa amaryo, mbamare ishiija, iguru ryanyu ndihindure ribe nk'ekyoma, n'ensi yanyu ebe nk'omuringa. Muryahendekera busha, ahakuba ensi yanyu teryeza myaka, kandi emiti y'ensi yanyu teryanabijuma. Kumuritwaza okwanyu, mutiikirizana nanye, mwayanga kumpurira, ndyabareetera ebindi bonaboneso ebirikwingana n'ebibi byanyu emirundi 7. Kandi ndyabarekurira enyamiishwa z'omu ihamba, zibakye abaana, zicwekyereze amatungo ganyu, zibatuubye, n'emihanda yanyu esibe. Ebyofubiro kubiriba bitabareetiire kungarukira, mwagumizamu nimutwaza okwanyu, mutiikirizana nanye ndyatwaza okwangye, ndeke kwikirizana nimwe, kandi nyowe ndyabeeterera emirundi 7 nimbatura ebibi byanyu. Ndyabareetaho orurara, ehora enzigu y'okwita endagaano yangye, kandi kumuruhungire omu ndembo zanyu, ndyaboherereza orufu, mbaheyo omu mikono y'abazigu. Kundihenda enkono ei mwegamiire, nibyo ebyokurya byanyu, abakazi 10 baryateeka ebyokurya byanyu omu nyungu emwe babarengyere. Muryarya konka timurihaaga. Ebyo byona kubiriba bitabareetiire kumpurira, mwagumizamu nimutwaza okwanyu, mutiikirizana nanye ndyatwaza okwangye mbiiniire ekiniga, mbabonabonesa emirundi 7 nimbatura ebibi byanyu. Muryarya batabani banyu na bahara banyu. Kandi ndyacwekyereza emyanya yanyu mikuru ey'okuramizamu, nteme ebyoteerero byanyu by'obubaane, mbiiheho nagyo emitumbi yanyu aha mitumbi y'ebishushani byanyu, kandi omutima gwangye guryabatamirwa kimwe. Endembo zanyu ndyazihindura amatongo, n'emyanya yanyu erikwera ngihindura emishaka, tindihurira kutamiirana kw'emigaju yanyu. Ndyahindura ensi yanyu amatongo, kitangaza abazigu banyu abariba bagitwiremu.
ndyabatataniisiza omu mahanga nsiore y'orurara ngibakurase ensi yanyu eryaba amatongo n'endembo zanyu zibe emishaka. Obunaku bwona obw'egyo ensi erimara ery'amatongo eryashemererwa sabato zaayo mukiri omu nsi y'abazigu. Obwo nibwo ensi eriruhuuka ekashemererwa sabato zaayo. Obunaku bwona obw'erimara ery'amatongo eryahuumura okuhuumura okwetaratungire mu sabato zanyu mukigirumu. Abariba bahonokireho muri imwe ndyabahahaariza emitima omu nsi y'abazigu baabo baryakangwa ekibabi ekirikuhuuha omuyaga bahungye nk'oku omuntu ahunga rurara bagwe hatiino babingire. Baryagwa nibaribatirrana nk'abarikuhunga rurara haza hatiino babingire. Timurigiraga rwanisa abazigu banyu. Muryahwerekyerere omu mahanga ensi y'abazigu banyu ebamareho. Abariba bahonokireho muri imwe baryahwerera omu nsi y'abazigu banyu ahabw'okutahikirira kwabo. Kandi ahabw'okutahikirira kwa bishenkurubo baryahwerera nkabo. Konka ku baryatura okutahikirira kwabo n'okwa bishenkurubo omu kucumura oku bancumwireho bakiikiriza emitwarize yaabo kwetarikiriziine n'eyangye. Kunikyo kyandeetiire kutwaza okwangye nkabarwanisa nkabareeta omu nsi y'abazigu baabo. Omu bunaku obw'emitima yaabo etashazirwe ku eryecureeza biikirize ekifubiro ky'okutahikirira kwabo. Naanye obwo ndyijuka endagaano yangye na Yakobo n'ei naaragine na Isaaka kandi n'ei naaragine na Aburahamu n'egyo nsi ndyagiijuka. Konka ensi yaabo baryaba batagirimu eshemererwe sabato zaayo omu bunaku bwona obw'erimara ery'amatongo batagirimu biikirize ekifubiro ky'okutahikirira kwabo ahabw'okuba bakanga emigyenzo yangye ei naatiireho n'emitima yaabo yayangira kimwe ebiragiro byangye. Konka n'obu kiriba kiri kityo kuba bariba bari omu nsi y'abazigu baabo tindibanaga kandi tindibangira kimwe kubacwekyereza nkabamaraho nkiita endagaano yangye nabo ahabw'okuba ndi Mukama Ruhanga waabo. Kureka ahabwabo ndyijuka endagaano ei naaragine na bishenkurubo abo niira omu nsi ya Misiri omu maisho g'amahanga kuba Ruhanga waabo. Ninye Mukama. Ebyo nibyo biragiro byatiirweho n'emigyenzo n'ebindi biragiro ebi Mukama yaatiire ahagati ye n'Abisirairi naabigambira aha Rusho Sinai naaraba omuri Musa.